Jereng mak lebur dah iya pengajian pah langsung dua duet spesial laku langsung olah tining YouTube like, share, and subscribe. Kak Dinto foto semor temor Kak Dinto Ki Haji Harisul Umam. Beliau keluarga Pacung. Aslinya beliau dari Pikiong, Pamekasan. Orang biasa beliau Kak Dinto Cepon. Keng tebun ke musleh ni kanungkok kanyai. Mangkanah pas detik yai. Ni kalau wayah ke hai viral. Setebun ke hai oi kuah. Setebun ke hai viral beda dua, beda viral karena gendengah, karena hebat deh. Nomor dua beda viral gara-gara coba ni kuah. Viralnya naik daun, tebun ke hai. Gula ni ketepan naik daun ni kuah. Naik daun pada benola kan naik daun kia kuah. Nika tepak ka anun nah, tepak ka pisan nah. Le, mun nik kata ning jak pasera. Sengir-sengiran futun nah. Ki burupan kejeding ngan ruwa kiain na iku. Seporan kiai deki umpama tah pas tak seimbang tinggal je ada buah ki panggung kiai. Deki te buah ki baba bisa stok koto. Jadi kaptina tak uning apa ston kiai ngomong pentera bentah. Menabi beliau sampang macam-macam. Kulaban sampean agak ban bini oleh telo kalih ane kaki guong-guon badan ning tengah jalan cak. Ongguan. Nika sukses ke? Sukses takmir masjid ngatugu leban sampean. Apa? Kan duit. Duit ni kegentenan, maut mate. Ya. Terselamat dah. Satu aja amin Allahumma. Tapi beliau para rabu ni kah satu tujuan, satu guru, satu ilmu baik gula ni kah. Gula pada ni ibu nyanyar ni kata betah. Sedengan bengesepo setong seduluran lawan ni ibu nyanyar serang tabetah. Satu gula bi ni ke satu saudara. Setereh. Gula kunjama ni ke kunjama apa kau nyanyi jai pon sukle. Eki nyare. Doa doa. Me cecer kiai. Ki bagule deki. Anjay banyak sekali. Cek raja nak bagi ke gula boleh kiai. Malah dopakan Malaysia. Torena gula oncong buat bila kiai. Pada pakai sampang. Malah naik daun cukan ingat olah kata. Begulero kelemi compok nikah ke Wahyudi tak kesokan. Pebini Nabi gula. Doa kiai. Selamat kiai. Tak mangkirin tangan sampai berjumpa lagi. Doa tertak hajat. Setuju mantare bareng nak hajat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yafuqu hamdal hamidin. Hamdan yakunu ridwan wa mardiyan 'inda rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-akramil aslaf al-qaimi bil adli wal insaf al-man'uti fi suratil a'raf al-muntakhabi min aslabis syirafi wal butuni syiraf al-musaffa min masasi Abdillah ibni Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdul Manaf alladhi hadaita bihi min al-khilaf wa bayyanta bihi sabil al-afaf. Allahumma rabbi syrah li sadri amin. Kamera mak corak miring ke bere. Dua muni foto. Oh mari di bere apa ke temor. Pahay nga kamante naptin na. Polaju na nga kuy potreh ngire ngaptin na pa kamanto. Hohohoy. Yulang na pole Allahumma rabbi syrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para ulama, utama epon dak ka guru abtina kalaban guru pada ajunan salera nasi mulja Ki Haji Harisul Umam, jukanan ajunan Ki Haji Abu Siri, ajunan Ki Haji Ghazali Nasir, ajunan Kiai Ja'far, ajunan Kiai Taftazani Nasir, sareng sedaja para masyayikh, sedaja para kiai, sepangaporan ada kasmagung ajunan abdina tak bisa nyebut setong per setong. Ajunan Kepala Tisah Sokian Ampunten, selerana Bapak Arifin. Semoga sareng Allah paring na kekuatan kangku ngurus tisa kak dinto. Doa kisah terpenting moga tak abinya dua. Karena sebiasa Kepala Tisah kak dinto tak biasa abini dua. Sebiasa empat. Akhirnya saya urus bani tisan nah. Bener binin nah. Sampai mangken menabi ajunan depak kacompo, tak tero depak boleh. Mak bisa jalan tol, tol ngantol. Jagela takut dadi mantone yu. Hahaha. Atoran malah tak jauh. Ya mayu langsung. Jereng mak lebur dai ya pengajian pah langsung duet spesial. Laku langsung olah tineng YouTube Abuya Labib. Like, share, and subscribe. Hahaha. Ketiba apa kabar? Saya setuju ini. Saya setuju. Son sistem kapiaki maunya negula tak kuat suara panikah. Tinggal makialat tu ngereng demi pengajian. Ben boleh gula tanggung jawab mungkin asona nikalat tu. Minta ki kata Ustaz Taftazani panikah. Kita kira rogi tibi gula rogi yu. Muka-muka panjenengan barokan pengajian. Lu kan lucu amin. Mumpai doa ki cepat mati pah kamaah. Muka-muka panjenengan saja. Kalaban barokan pengajian. Semalarat belenca odi ni pareng nagempang. Senaman poko muka pareng nalarang. Muka-muka si andi otang ni pareng na cepat kelar majar otang ah. Mungkin letak kelar muka-muka si mautang ni pareng nalopa ah. Moga-moga bagian lakian seta andi bini paling na cepet paju bini. Suratin, se bagus, se anan kiai, se cepet mate. Mak minamin jam hadr. Ki buru hadran je nyaring sampai kan ni kegulentar ke jeding. Ya Allah, ada lah bengapa buka. Aduh gula tak kerecut, aduh jangan gula. Untung gula tak tepana bengkam. Lebur lah cik dia. Muntapan acara sompengan panitia, melek kanceng, melek kontrol dia. Duh, diriku mak akan nikah lagi. Napa kengreng sogian rek cerek, napa kengrit cerit. Moga-moga bagian binian, semalarat andi anak, ipareng na cepet andi anak. Aduh si Amin tepak kasih umur sebidak tahun. Mungkin umur sebidak tahun andi anak dek kice aing soson lah kada luar sayu. Moga-moga seni bini saya tak gelem baju lake barokan maulid moga pareng na cepat baju lake. Mon letak baju laki gula pada. Sejanda. Mon janda sorry Nabi saya kaleburi kaula kalaban ajunan saya sampai samangkin maulid ti kaula kalaban panjenengan. Asmana kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka kaula kalaban panjenengan iya aku ummadah. Muka-muka kaula kalaban panjenengan paring na syafaadah. Allahumma. Ngereng sampungaki mau salawat asyilinghi. Hafal salawat asyiliyu. Hafal. Mungkin makila tak apal ngereng adeng bareng. Kan mau adeng bareng tak temu cerita apal tanggi. Ngereng adeng sareng Allahumma sholli على سيدنا محمد وأشغل الظالم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil wa akhrijna min bainihim salimi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna lil mubin Ahmad al-Mustafa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallu ala Nabi Muhammad. Kak Dinto foto semor temor Kak Dinto Ki Haji Harisul Umam. Beliau keluarga Pacung. Aslinya beliau dari Pikiong, Pamekasan. Orang biasa beliau Kak Dinto Cepon. Keng tebun ke musleh. Ini kanungkok kanyai. Mangkana pas detik yai. Ini kalau wayah ke hai viral. Setebun ke hai oi kuah. Setebun ke hai viral beda dua, beda viral karena gendengah. Karena hebat deh. Nomor 2 beda viral gara-gara coba ini gua. Viralnya naik daun. Tebun ke hai. Gula ni ketepan naik daun ni gua. Naik daun pada benola kan naik daun kia gua. Neka tepak ka anun nah, tepak ka pisan nah. Le, mun ni kata ning jak pasera. Sengir-sengiran futun nah. Ki burupan kejeding ngan ruwa kiain naik gua. Seporan kiai deki umpama tah pas tak seimbang tinggal je ada buaki panggung kiai deki ada buaki baba bisa stok koto jadi kap tina ta uning pada apa ston kiai nomong pentera bentah tangki engki gua rekan pentera bentah kayak saharan na ajunan yu ki buruh debun sesambutan sengunjang dari bara pas sampai apa duit beni penapa ko berduit keng takok gula tak cocok kareng ampunten Polan mo nabi ibarat panika, metode nabi teh, metode teng berak ni keras-keras. Gula ni keras. Tetapi mun gula ngocak, hei! Nah, ni ngecit kapi kan? Cereng keras. Mana biki Harisul Umam deki lembut, selembut hatimu kawan. Teras engki. Abdi ki pure pakon paka ada. Jadi tinggal cereng datang ke ada abdi ki ai. Keng sepele mana ka ada tak saya cek siapa ki korse 2 katipun apa. Tining gula andi penyakit ni keposak ben obat ki buru ke nginom obat. Gula doa ki andi penyakit. Gula penyakit panika tak lembaras nyaman penyakit TBC. Tekanan batin cinta. Apa mun cinta ke Rasulullah yu? Entan gula ni andi penyakit nyaman penyakit syak. Dadi mun ngatawi tatang kesoki gula langsung syak. Muka pada cepat baras ingki. Nih kak corak ada robu gula cokop ampun. Oh korang. Gula ngala paling abid 20 menit sampun agento deki ngereng pah ngaji ke guru kita bersama. Menterteci ilmu si manfaat si barokah. Para ajunan sesami mulja. Malemangken Kak Dinto istimewa para bapak, para ibu. Apa-apa ma istimewa? Karena seemoloti Kak Dinto orang istimewa. Asmana Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maulid Kak Dinto istimewa, tempat bisa istimewa, asabab sesalamati seemoloti Kak Dinto istimewa. Debun ulama wa kullu ma yata'allaqu bil karimun setiap barang sebarang Kak Dinto berhubungan kalaban orang semulja berhubungan kalaban barang semulja maka Kak Dinto sakabina mulja muka-muka kaula kalaban panjenengan terus mulja dari dunia kantos akhirat Allahumma. Nabi Muhammad Kak Dinto para bapak orang seluar biasa al-insanul kamil Khalilullah Habibullah sesaestona tak usah pikir sareng kaula kalaban ajunan artena sanajan sobung orang ampun tan amolot orang sokian ta amolot enten tak ngefek ke Rasulullah pakun selamat Rasulullah pakun kakasim pangeran cuma saya pikir kaula kalaban panjenengan katipan apa nasib karena kaula kalaban panjenengan Kak Dinto para bapak para ibu debunah Kiai Haji Raden Khalil As'ad Syamsul Arifin
dari situ bondo kaula kala ben ajunan kak dinto pada nah ben rancak katipana parancak ibarat juga ajunan ngauningi pungkan jete nikah nih udah langsung nyabu udah mangkene contoh akhirnya pada ben ngacernak kana tika nikahnya mana pungka nih sebebe pa nikah pungka panapa nyamanah kembang panapa nyamanah lakian panapa nyamanah pungka kaulah kalaban ajunan kak dinto eko cak rancak coba pikir ngereng mun umpama beda pungkan aja teh terus andi rancak rancan pas lepas akad nikah seporan ni lepas sesekali mak kita ada je lah potong tak ketempon lah gula deki pasang boleh terus oleh ngincem panitia oleh ngincem odin panitia TB tak apa ajunan kak dinto ibarat rancan jete umpama rancan jete kak dinto ipet sarang ajunan dek ke pasar Ambuntan pasar Lenteng pasar Gending ota be pasar-pasar nang Sumenep pah langsung ajunan ngocak kak dinto rancan jete prodidan rancan jete jual pajun apa punten tak paju kebayan apa kebayan prodidan yober tak bisa jarang mangken lah beda LPG tak paju mun abereng pungka tretan coba ngereng mun pas abereng pungka beda pungkan jete rancan along polong bencak rancan mun bekraja kira-kira bagi napa punten sejuta teh bagi anapa rekena larang berarti baabaan kak dinto umat Rasulullah saya bisa larang karena pungkana pasera pungkana kak dinto kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka-muka gula ban panjenengan nur abunte ka Rasulullah Allahumma angka tanangah gula asyairah ke Khalil As'ad muka-muka bi Allah parengaki muka-muka bi Allah parengaki masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi masuk rombongan Gusti Kanjeng Nabi Allahumma amin Allahumma mula daki posak rombong na Rasulullah muka gula ban panjenengan tapak kasyair nomor 2 dari Ki Khalil As'ad muka-muka bi Allah parengaki amin muka-muka bi Allah parengaki masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali masuk rombongan para wali mantir masuk akabi Allahumma napa terus lagi dadi mun tero larang kaula kalaban ajunan saya ngajak sampai lepas dari pungka mantir paling tak lepas lagi ki pungka apa ni kalarang tapi selarang keng dari pungka ngecit ajunan pada ngecit kia jarang ada para petena tak gelem datang bulan ngara malam bulan kering ki pas tak ojen ni ka onde mapote ki acara mangken corak cokop aing pote tak kira ojen jepon tak kira beda bidang alhamdulillah tinggal lampon cek masuk aki ate panitia masuk aki gelas bayi pah langsung kiba kanto seporan kiai jok kiai tak ilmiah cara maabdina orang abdina gak dinto bani orang penter bani orang alim kiai telepon ki ibu namung penter bentah kiai tinggal makin lebih tak ilmiah korla masuk tangi ben boleh gula baru-baru kak dinto sering ipakon sarang Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin beliau kak dinto mun nelpon bekele gula kiai dak kak mah ka Bengkalan abdina kiai mangken depan udur abekelan boleh dak ka Mekasan dak man kak di mana pokona bekele keng pesan bi ke Khalil mana bi anu kiai ajunan bekelan abdina mun bisa nyanyi apa kiai joreng anu kiai sing undang abdina biasana orang kak dinto keng lebur ka gula polan tawa nyanyi gua terus kiai ben pole kiai sing ngefan ke abdina kak dinto banyak orang po sepo iku apa mun sepo kerso kiai
Nah apa kerso kiai? Ker tak gelem masuk iko. Terus lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Katipan apa kaula kalaban ajunan montero tak lepas dari kanjeng Gusti Nabi Muhammad? Maka kuncina dabun ulama mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbati Rasulillah wa mahabbatu Rasulillah muqaddimatun li mahabbatillah. Tining kaula kalaban ajunan kak dinto mun andi mahabba ka guru, andi sampungan ka guru, pakun ka guru ngaji na cekka artena baaban kak dinto tak pernah lanyala ka guru, andi rasa lebur ka guru, maka guru kak dinto juga ngater mahabban ada ka Rasulullah. Mun la mahabban cekka ka Rasulullah, maka kaula kalaban panjenengan cekka cinta ka Allah. Mun la cekak cinta ka Allah, maka kaula kalaban ajunan ku lakku bekal kapi abareng dak ke swarga. Allahumma amin Allahumma. Pangumuman kalaban syarat jak sampai lepas dari bung. Jak sampai lepas dari bung. Mun lepas dari bungka jaga jak tretan. Ada tak paju. Paling paju nah ikebainu tunu kan raka. Masuk aki ka tomang naudzubillahi min dalik mentari paring selamat kapi Allahumma. Jadi mahabbatus syekh lebur ka guru ka ada karena kaula kalaban panjenengan tak mungkin mahabbana saya langsung ka Rasulullah. Rasulullah ka dinto lamba ampun 1500 tahun tapongkor jauh je nyatanya antretan jauh. Tetapi pas saya sing teraki guru pada benda ni kan ajunan intra kata sterop tas panggungnya tas nih. Mun alon cak mun tangan kui tangga kira-kira bisa napa huntan? Tak bisa. Pasera tangga nah, panapa tangga nah? Ki guru. Mun dari guru beda tanggana, beda etenga, beda andana ke atas depak ke Rasulullah, ke atas depak ke pangeran, manter tepak ke kaula kalaban panjenengan Allahumma. Saya ngajak sampai lepas dari guru ini. Mana bikiai lamba kak dinto dakwah nah di antara lain saya cek penting kaula kalaban panjenengan eta menaki katipun apa saya tak lepas dari guru ngaji. Ajunan pernah mereng Sunan Derajat ini. Pernah mereng Sunan Derajat. Abduna sering matur kak dinto. Sunan Derajat kak dinto lamba enalekana ada wah saya dakwah ki antara lain katipun apa gula ben panjenengan tero cekak ka guru nah. Karena mun cekak ka guru maka cekak ka Rasulullah ternyata. Sampai nyanyi lagi saya kak dinto nyanyi lagi nih. Makila tak bagi gula pakuna nyanyi ya. Dan ni kanyanyiin na ni. Joko pentil ayu til tila tilu ayu lu lupis mambu ayu buka tenung ayu nong ko sabrang ayu berangkat ngaji ayu jimat rojo ayu joko pentil ulo ilo. Pernah mirang. Joko pentil ni ka bahasa Jawa walan ajunan pernah anu ning Jawa untuk Jawa tahu ning napa ngerti napa punten keng nika ngerti bahasa Jawa tinggal mun salah tinggal koto akideki keng abdina oning dari profesor ke Haji Imam Mawardi kadinto menerjemah sa kadinto Joko pentil ni kanak-kanak keni anak kanak keni mai kocak Joko pentil amit karena nak kanak keni lambe tak kira tedung mun tak sambil nyoso katil pentile embuan bener Ota benak kanak kini lamba makila tobuk nyoso tak kira tuli tedung mun tak sambi set miset katil pentile embu bener engki mun mangken osom TikTok osom YouTube nak kanak nyetel lagi lagu Laila semanis aku dung pote tiga paling ratin tati alam tunya wah Allah ikwa. Jadi kan maca solawat. Kan lagu viral di TikTok mangken bani. Ya Allah, lailan si kudung pote sing abes tepak ke situ ya Allah. Nasib. Depak kamampon. Laila. Make nyaring ngajunan. Jo lakin sapar ya. Debun make hodil yasin peleman kade mulai kade. Tak tepak ke konslet. Waduh, Laila konslet. Terus lagi. Joko pentil anak pemain kocak Joko pentil karena tak tedung mun tak sampai nyosok ketil pentil embun.
Anak pamai ko cak Joko pentil karena tak kira tedung mentah sampai set meset ketil pentil embun. Sedang kadang embun ya Allah sampai leso pah tedung embun sampai kol 12 malam ngerok teretan. Ngerok teh geresah. Ku tak leh temu subuh adzan nang masjid kanto. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ku tak apa kerja bener naum-naum. Aku lah subuh pangeran teh geresah ya Allah tate dung abdina. Aduh, mak mencurigakan seset meset. Joreng malam macora ni kene ri senegu tanang ria iku. Mak setia kasar selagi raja iku. Ngabes ke bebe ternyata aso nguden. Beni Joko pentil, bah tepak ke Joko pentong. Cak gila ka ajunan Joko pentong kaka. Nika artinya genteng Joko pentil mayumun andi tela bagi ka guru ngaji namun andi longke bagi ka guru ngaji na. Ayu lulupis mambu mun andi jajan puntu bagi ka guru ngaji na. Mayumun andi nangka bagi ka guru ngaji na. Mayumun andi sabreng bagi ka guru ngaji na. Pah berangkat ngaji jimat rojo kak dinto Al-Qur'an. Marin kak dinto ngaji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mayu ajar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa napa mak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kak dinto jawab na samangken. Debuna Profesor Ki Haji Abdus Somad mulai dari tahun 2007 sampai 2009 saya ngako pangeran nang itunya nih ka ampon Pak Ibu Oreng iku. Ngako pangeran ampon Pak Ibu Oreng. Riberin anyar mate tahun belasan reng India si mate ka ento ngako pangeran nyaman Zaibaba. Pasira nyaman Jonga oh latin ng HP nyaman Zaibaba. Mun tak muncul berarti keng paket nat ada. Enten nika mate capok corona, mak bede pangeran capok corona. Mun Indonesia pun tan alhamdulillah kita ada ngako pangeran menteri paling selamat. Kayak mun ngako nabi beda. Lambok neng Jawa Barat beda orang bini nyaman Lia Eden ngako nabi. Yo kombi polisi. Pah ku tak pah ngako malaikat. Pan ngako malaikat pah kayak tabu mincret. Mak beda malaikat mincret. Marin ni kapah beda kias ngako nabi. Nyaman nah tukimin. Pasira nyaman nah. Gula kela pah de remah jamiyah hadro semaca tukimin. Mun pah nabi tukimin. Sallallahu ala Muhammad kan ganteng. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ganteng. Demon pah tukimin pah pakamma. Sallallahu ala tukimin. Sallallahu ala tukimin. Siapa sih gila ya? Terus yang lamba panikah katipan apa sih cekapak kun ka guru na ni kalamba adidi kang kui semak ka Rasulullah keng panda pak kasogian pah lagu variasi yo bani sakoni sambil ngempenanan ya Allah nyempen aduh jong kaki mejek celeng ngajongan an sapa kaki na nurun ke sapa kaki iku ya nurun kalaken nah masa nurun ka gula cak gula bani laken nah mayuna tedung na ruru anan koceng mun tak tedung bagia koceng ruru anan koceng mun tak tedung bagia koceng iku ada panlatua anan tadi apsaap ota belagun sunan derajat pah yoba tekos culing kan Joko pentil pah yoba tekos culing ayu ling ker olar ayu lar beresoh ayu soh. Terus kiai de irapa tola al ate alaina oh ya Allah mak ngitek panjenengan beda etek buru kadaja ustad ni ngitek yang ija kaja oh ya Allah menika cek buka iki ba mulai ya Allah cok ngitek lagi dumpa Reng, ya tore tena. Nah, panas ya torna jodoh nah pana ajunan. Aing engki ya tore ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Pakorot tinggi. Aduh lalala. Terus pengajian. Engki. Dadi sakak dintoh sambung ka guru nah maka nyambung ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nomor 2
Mungkin atan denna gula bentan jenengan bahwa lebur ka Rasulullah. Karena dabuna al-Imam Al-Qastolani idabuaki mahabbatur Rasul hiya al-hayat allati man harimaha fahuwa min jumlatil amwat. Tining kaula kalaban panjenengan mun ungku-ungku lebur ka Rasulullah kak dinto berarti andi tanda bahwa beaben odi. Mun orang tak lebur ka Rasulullah maka pada ben orang mateh ko. Yulang na pole. Orang selebur ka Rasulullah kak dinto andi tanda bahwa abe na odi. Keng mon orang tak lebur ke Rasulullah berarti abe nah kak dinto mate. Napa tanten ode? Aku li lebur ke Rasulullah. Aku li kuah. Mon aku li ode. Mon tak aku li. Mon ini kuli. Kertano kerwa. Ode kuah. Yalah. Teti mon lebur ke Rasulullah tanda ode lebur ke Rasulullah. Mun lebur ke Rasulullah beri tanda. Mun orang tak lebur ke Rasulullah pada benreng tompes, pada benreng mate. Mangkana apa lebur ke Rasulullah beri tanda. Mun kocak reng lebur, jadan badan. Makin bian you, pahreng lake minta kambian anda mun tada tanda na. Mun pah ngocak I love you, I love me, I love you, and every time I'm remembering you. Mana apa artinya pada tak tahu kia? Engkau cinta ke kakek, engkau lebur ke kakek. Ana mustaq ilaik. Engkau cek lebur ke kakek. Tanpa dirimu saya akan mati. Pret. Ada mun tada bukten Allah. Encan reng bere, can nak kanak dengu de tinggal kebaik kata-kata. Encan apa kercarang, tapi mak bede besen hai ko. Entan ngucak sayang, tapi mak tada bukten hai ko. Kebaik status. Ya mun tak masuk apa yon jeung kampun ten ki. Terus. Kalau pae, nyongok YouTube. Terus ini. Jadi kocak cinta bukti hati kalaban cara pun apa? Encan segelak panyambung dek ka guru. Saya nomor 2. Mungkin ungku cinta ke Nabi Muhammad teretan. Saya enggak aja sampai tunda lagi solat selemak bektai ini. Oke. Sanajan ajunan ki leburin main anak kata nikah. Main apa nikah? Nah? Main surban. Enten. Surban. Tak te mangarte. Tingda iya ropen resore aja gula sering lebat kan. Toh tingda nikah. Napa nyaman? Engki bener wah. Ngandu thara. Engki. Ngandu thara mun bisa ambui. Mun tak bisa kiai jo mun tak ngandu thara pah peleng ngenep tina ya. Pah terobinia pole. You. Mun tak ngandu thara pah terobinia pole you. Empian kama angok ngandu thara bena bini pole. Nah. Dan ngandu thara. Arya ka. Empian ro ngandu thara ka. Jo mun reng bini macek saran na yo. Mun rabini pole jo reng abini pole kak dinto sunnatur rasul, abini pole kak dinto sunnat na kanjeng Nabi. Mun alake pole haram. Mun ko rabini pole anapa? Mbate begitu ngandu thara iku. Mun reng bini ngan nikah ka. Reng bini nikah nikah ras tunya saya paling kuat panika. Mun sapeda najunan, reng bini mun aleting kanan berarti keng abelo kiri panika. Jo salah aki, maki polisi kalah aja kerja. Mangkana mun reng bini enten riberi mun jo saking tepak ka reng bini brimob ka sambu nang Jakarta tak kere leles. Jo reng aleting aleting kanan, maki abelo ka kiri. Pulan tepak ka reng lake leles bi brimob. Empian ni kecek kuat deyu. Debun ra'a potran ki musli Adnan. Wanita itu jika marah hanya ada 2 yang bisa memberikan dia sabar. Nah apaan? Nomor 1 di depan kamera. Mun di depan kamera pasti sabar maki setia pada benar apa bagian nik bini. Seleweu Coba olah di TikTok ro tingano ting ngatengah malam lah olah tija gula pada ngabeski ya gula tak lecek. Aduh ya Allah, aku tak begini bini dan ikan ini. Ayo yang memberikan tupi, saya akan berikan pipi, kuah. Yang memberikan kereta, saya akan berikan dada, kuah. Yang memberikan paus, pausku akan berikan pada dirimu, kuah. Akhirnya makin setir. Coba orang bini. Saya nomor 2 ada bun ra'a yang bisa membuat tersenyum wanita itu adalah yang merah-merah, pici. Debun mak ke musle karuah. Acan lo nah
Panapa bisaos kepala desa, calon DPR, calon bupati, tak cukup visi dan misi, tapi harus visi. Lebih-lebih ke bagian nek. Torot. Terus lagi. Solat kak. Lebih-lebih bagian lakian. Mun ki lebura main tinggal pak. Mun bisa tinggal kak sarang ajunan merim. Mak pola pok Japon ambu. Engki si bini si lebur tiktoken merim mak pola pok Japon ambu. Keng sengak solat engki jaga engki. Insyaallah kalau ben berokan solat ambu di budi na pekal teti orang bagus. Allahumma. Jarang jancin pangeran. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saungku na solat panika bisa alanglang, bisa nyeka, bisa tak maki. Dak kala kona cuba orang, kala ben berokan solat dibuni na pekal teti orang bagus. Allahumma. Kak, tanya aki bini na kak benarin na. Le, andi belenca dak iya. Enja kak. Ya pada tak andin dak nikah. Mari ni kapatanya aki, empian mari solat le. Enja kak, mata solat. Amin kak. La berapa hari lana? La 17 hari kak. Aku 17 hari. Iya kak, yo mon 17 hari bani min le. Napa kak mencret dah iya? Mon mencret wajib apa aja? Urus. Pak katipan apa selebihnya dari 15 hari kak dinto kiai? Kodok katipan apa cara ngodok umpama mulai dari duhur tak solat 2 hari ampun. Isya seenga sareng ajunan lada nikah ni usolli fardhu dhuhri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar usolli fardhu maghribi qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar usolli fardhu asri qada'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Ja pasitung ja renteng usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi rentengan lillahi ta'ala. Paling malaikat ngocak, iya cong, ngocak rentengan cong. Porque labing ko kulaku, rentengan kiyah ko. Tanya ki solat si bini kak hi, ki mata ki hiribi malaikat kulaku. Karena gula benempian panika, cipta aki bi Allah ta'uning tangki mulai ki kene melas tak melas reng lake. Melas ni kan kau tibi yu. Coba pikir, reng lake panika lahiraki dari embun. Pandih mun la cengil anan, ki kiri tak ki kiri. Kiri be bagian yuyu kiri anan kadung jeding sampai posak benaing tare gua ngecit ki kijak tela datang tinggal ngecit desa koni dadi be embune kiri raja sakoni pas sekolah ada kiri be pak guru nah raja sakoni lamari asakola puta apa salako Alaku alamar kerja, etere malamar kerja, bebos saya ko kiri. Encan panlandi kalakuan can tibi la nyaman abini ya. Panla abini bini na saya ko kiri. Pan mate can tibi la istirahat kelim kuburan bi malaikat kiri. Mangka na bagian lakian montrote kiri nabi malaikat si bini an panik ka jaga salat, jaga aurat, sopada aurat kak dinto tak padang. Karena ajunan andi tanggung jawab dohir, tanggung jawab batin. Dohir katipun apa? Ibadah na jaga, belenca na jaga, perhatiaki. Batin katipun apa? Masa ibadah nabi gula mun batin. Empon la tau kapi. Andi kewajiban gula ben pian orang laki. Panjenengan trosohi kapi, gima corak mireng songkon. Trosohi ya. Naman beko tak gelim soki mangken. Sampai bici hari janjikan sebito kebutangi. Aduh ya Allah, etapa ni ojan 2 hari di ibarin, aduh, ku tapah nada salbu do canoreng. Ya Allah, pangeran, kak dinto beni panca pangeran, kak dinto beko pangeran, iku Sampai gebeki nyanyian bireng mekasan, nisra orang tani mangken sena menpeko, iku ki. Mereka nyanyi bigula. Onten, musimanai murlaka, musimani mur tape. Ada kalau pai. Nisra orang tani mangken sena menpeko musimala karni murtape ocana malolo muka bisa nyerah otang tak nambahin otang iku. Asyik. Rawat tanggi kak mentari paring nateka hajat soki kak. Terus soki ajunan kak. Eka beda caran ketipan apa?
Medem ayuh bi gula ijazah mangken bismillahirrahmanirrahim. Andi wudu kabeh iki. Saya tandi tinggal cah wudu kalau tak mari pengajian deki. Lah medem pak khusyuk ngadep ke atas nyuwun ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mayu gantian. Mak ora tak percaya. Jaring gula dukon. Aba gula dukon lamba mulai diponduk tak nemu saya kala aku. Pa beda tatang ke sakit beda tabu. Patampe ke Banyuwangi tak beres. Patampe ke Sumenep tak beres. Pakun beda tabun. Akhirnya pa beda sentar ke Compo. Kibi gula beri aing cak gula Ustaz Tandul Mawi. Tuai bi gula bismillahirrahmanirrahim. Beres tak beres pada. Beres tak beres pada. Beres tak beres pada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ni kada ki enom aki ki bisa nginom sesake tak bisa tak masuk ke kanan sama sekali kak dinto tak bisa deeraing kanan ongki dan ni bisa haus deki osapaki kata abun si berengki engki kak dinto engki iyo sapaki ongku saya sapaki sentar ke compo maurip isa yo sap ni alhamdulillah tabu ni pas kempes manti ongku kimpan kol dua mah lempah nilpon kiai kak dinto kiai anak abdi nampon mate gua. Mentero mati ya mayu. Buru gula kak, buru kacebah sebulan sampai telepon bi guru. Mun pahe pate orang kam aja ring sampang gula. Keras yang sampang pate ongku cah aja. Telepon bi guru bade dimma banyu. Bade yano kak dinto bade cebah arah apa kacebah. Anu kak dinto aduh koni gagal ya. Arah apa? Anu kak dinto sering tak magi saya kalau aku abdi napah tadi dukon nambai ku tak ternyata mate njok mulai kok mulai gula enten nek tepati alhamdulillah sampai mangken odi mai temu cak odi aku li Allah terus lagi ayo ijazah mun sandi aing buka aing bismillahirrahmanirrahim korang ranying bismillahirrahmanirrahim alaqah siapa sampai mau poro ya saya nggak keluar ya Allah kari medem kabeh aing buka kabeh aduh lah terus lagi mari saya gila kita mare kengenten nih kak gula menikal ngakal ten beda debuna dari Maimun Zubair reng lake mentromor arah cikena cepon paparaten ke si bini gua si bini nih paparaten panjenengan ke binin bani coba paparaten ke bini noreng kadang bini nih soro melerokok surya argan surya nah segemi ibu pesena tolopolo ibu pandateng si bini ya rokon kak pangoda ini masoson le gua bener coba apa entar ke tuku beda toko saja gejanda mele surya arkena segemi ibu majer seketebu ku tapai kelopai soson ngerem masih sohia perhatian kasih bini maka insyaallah ajunan rezeki namura nih kedebun ke Maimun Zubair kini ke dari persna hadis seorang alim tretan ke Maimun ka itu orang alama kak dinto persna hadis ya kabu-dabu panapa debun Rasulullah khairukum magla sampai robu ya Allah beri si curung pangeran capu asam aurat ngara tebun ke Maimun Zubair mun paraten ke si bini le apa nikah kamu rara cekek wah kiongguan panikah karena Rasulullah tibi si ada bu khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli paling bagus sabakna arya bakna si bagus ka keluarga nah benih ka keluargaan orang engkau paling bagus katang keluarga pengumuman Rasulullah panikah akedui rajih ngagungi rajih asmana Sayyidah Aisyah pasera asmana
Sayyidah Aisyah kak din toh mau dipanggil bi Rasulullah, ya Humaira wahai kemirah-mirahan, ya Humaira wahai kemirah-mirahan. Tetimpian molot dan ika beda online nah, manggil kasih bini jadan badan, manggil kemirah-mirahan, hei kemirah-mirahan, dah iya. Mata mirah aja lah kau penyiram beko. Beteng teretan. Ya orang kadang ya Allah mun kabereun andi anak tung pola andi anak tung andi anak laki pai panggil bun kacong iku ah ngatu naki kopi de masih paratin kareng bini mangan nikah enten paparaten kasih bini kalau ben panggilan kata-kata lembut sayang gimana kabarnya sayang alhamdulillah si bini mun selake manggil sayang manggil ayang dah iya. Ki manggil papa, manggil papi. Ki mun selake panggil papi, selake juga manggil pipa dah ya. Ki otak keng nur angkat terana TikTok, ajunan lah manggil papi, mami. Selake manggil mami, sebini manggil papi. Ganteng. Tinggal aku amit, papi mau kemana papi? Dah ya. Ajawab selake. Saya mau ngarek mami, dah ya. Amun teng Jakarta genteng tanggi, papi mami genteng. Papi mau kemana papi? Papi mau meeting mami. Dasinya dibetulin papi, numpak ke Alphard naik ke Alphard soge genteng top marko top. Monreng sogian teretan benreng ampuntan. Papi mau kemana? Papi mau ngarek. Mami mau kemana? Mami mau ngawur celatong. Mentang Jakarta, mami mau kemana? Mami mau ke mall. Beni Mulyadi oni ke mall. Ganteng cipika cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Emah. Mantap. Keng monreng ampuntan. Cipika cipiki, si bini mau ngawur celatong. Bah ngocak lah kena. Mami hati-hati mun ngawur celatong mami. Kenapa papi? Takut tak curungap. Pas cipika cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Alhamdulillah baun pakun abu celatong mun koro duare. Terus lagi. Paraten kasih bini lagi. Oke, nikah teti ilmu kalau kau Rasulullah paraten kasih bini. Di antara nah jaga sholat kasih bini lagi. Bon, si nomor telok. Ayo, bah mari napah langsung ngaji ke guru kita bersama. Lanjut. Ngaji sampai subuh lanjut. Mun sampai subuh lanjut dongku. Mari bojang isak kabi. Sampai kon lemak deki. Ki sampai kon lemak empian nang kanto. Gula sarang ke haris pleman nah. Masa itu guna kanto. Senomor telo beri tanda kalau ben lebur ke Rasulullah kak dinto. Babanyak maca solawat. Babanyak maca solawat. Solawat banyak. Babanyak ajunan mau solawat panika. Karena Rasulullah ada bu. Akrabukum minni manzilatan aktsarukum salatan alayya. Tining paling semak nah bekna kapidak kasengko manzilatan ara-ara tempata ariyah orang sebanyak maca solawat kasengko jen semak jen banyak maca solawat maka jen semak kedudukan nah jen semak maka kau boleh kelebihan panjenengan tengki pangkat Allahumma. Ben boleh solawat panikah manfaat ka keluarga si ampun depak ka umur ke atas ben manfaat ka abek tibi manfaat ka nak foto ajunan oning mau beliau saya terkenal mungkin Kiai Haji Musliatna nuning gula dingiding manabi beliau kak dinto mau solawat paling sakoni penaripan malam 30.000 sana pakan le 30 paranying 30 gula tekning bitong. Senapa? Tekning bitong. Nah, apa nasi bitong aja orang tak maca sekali. Mbian lakian senapa ibu? Senapa kali? 2.000 binian. Senapa? 1.000. Si bini 1.000 berarti kan laki-laki antangi. Si laki 2.000 si bini 1.000 bener. Berarti bisa bini makin kalah. Tanya dia boleh. Lakian senapa ibu? 2.000 binian 1.000 mantari paling na istiqomah tak lecek ke terus lagi nyak baca solawat cuma mun mau solawat panika tadarru pa khusyuk karena Rasulullah Rabu cek ngoco lagi mercon
Rasulullah rabu teretan. Kan jelas nang dibak mana bita kaleba bitashkhisi dzatil Mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan. Rasulullah kak dinto manabi sebut asmana mau saki solawat asmana bitashkhisi dzatil Mustafa abana Rasulullah kak dinto rabu wa huwa hadir. Rasulullah rabu cepon rabu Rasulullah kak dinto teretan bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan kak dinto kak di tempat saya mau si solawat Rasulullah rabu cepon lepas ni kecebun ulama rabu cuma rabun kak ento lebih dekat ke tempat sigi badan Rasulullah dabuna Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki kuruna Kiai Ghazali kak dinto ajabu cepon rabun Rasulullah kak dinto biruhihi kalaban arronnah bedesi ajabu akicukan bijasadihi kalaban jasad. Tapi gula lebih setuju biruhihi kalaban arronnah. Mangka namun baca solawat pakhosyo karena Rasulullah rabu. Mau ngocol lagi mercon cudor. Nih Rasulullah nih pengecit. Ki pakhusyu pakai ngai Rasulullah sarang ki As'ad Syamsul Arifin paikon paingak telok perkara mun tepan maca solawat. Nomor situng tabun ki Khalil As'ad tabun ki As'ad Syamsul Arifin soko raja pakon paingak abdina kerong dek keajunan Rasul. Nomor 2 soon abdina terota panggia sarang ajunan Rasul. Nomor 3 abdina paringi syafaat sarang ajunan Rasul. Nih ketelok nih taman sarang panjenengan ide lim atena muntepan macam maulid dibai mantare paringna istiqomah kabbi Allahumma solawat mau sarang ajunan ini. Solawat panapa bisa os mun pah solawat nariyah akati ke Khalil As'ad Syamsul Arifin situ bondo kak dintoh akedui man amalan solawat pak ebu pak ratos pak polo empak siapa napa ibu peranjing lakian sana pak ibu pak ibu pak ratos pak polo empak genteng mak pola ben malam bagian lakian dup ke borok mun bisa ilmu masjid otak bedep ke temor tak napa mau solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qadu wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim usasqal wa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kipah baca pak ibu pak ratos pak polompa keng je kaje mun ranjing ke ludah kipah keding tatangke benina apa si keding tatangke Kalimantan Selatan eko. Baca selawat ini terparingna istiqamah areng sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam ya rasul ya Habib salawat mantar ika teremaah mantar irabun nasarang kanjeng Gusti Nabi Muhammad Allahumma tungtung syaur tata syaur warah tungtung syaur roh ya Allah mun bini anak beda tungtung syaur apaan lebur pengajian keng sengak mun pengajian mun nyosonna ke budi walan gula ribari ni Pontianak pah yang kai nikah encan gula derem mayabes nikah encan dulmawi gula ustad tak yabes kan iman tak kau tak nemu boleh berarti apa lanjut lagi sarang ajunan Kiai Harisul Umam sekak dinto pamator dari abdina empian kokor eki santai ngereng Kiai cek paringi beundeut abdina Kiai seporan sedajengki empian gelak ketawa akan kubawa senyummu pergi dan akan kutinggalkan jejakku di sini. Sweet. Sekak dinto pamator seporan sedaje tengki manteri paring kekuatan, manteri paring lanjang umur, manteri paring keselamatan, manteri paring istiqomahan, manteri anak foto paring mulja saja. Allahumma jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi, jika ada janda pirang boleh saya menikah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sedaya para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai kong langkong ajunan si mulja Kiai Wahyudi Effendi, ajunan si mulja Kiai Abu Siri, ajunan si mulja Kiai Zaini, ajunan si mulja Kiai Ghazali, ajunan si mulja Kiai Ja'far. Azarangan sedajana para mazayih selain saya tak sempat abdina nyebut asma agung epon ajunan satu persatu, namun tak sedikit pun mengurangi rasa taklim, rasa hormat abdina. Juga aparatur pemerintah baik sipil maupun abri kong langkong kepala desa Ikak Dinto Bapak Haji Arifin beserta staf epon si abdina sangat amul ja'aki alhamdulillah. Summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Melembangkan kita bersama pasti boleh seorang Allah bisa bermujalasa, bisa akipangki tempat sepa insyaallah penuh mubarakah dalam rangka acara zikra maulidir Rasul, memperingati lahirnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut lagi kebaneka ajunan Al-Mukarram Kiai Wahyudi Kak Dinto paringin kade karena gula baneka sareng panjenengan sema tadi 15 menit lampun Pak kedelem tak engki kan menabi beliau sampang macam-macam gula ban sampean agak aja ban bini oleh telo kalih ane kaki ongguan badan ning tengah jalan cak ongguan mereka sukses ke sukses takmir masjid ngatu gula ban sampean apa kan duit ni kegentenan maut mate ya saya selamat dah. Satu aja amin Allahumma. Tapi beliau para rabu ni kah satu tujuan, satu guru, satu ilmu bagi gula ni kah. Gula pada ni Ibnu Anyar ni kata betah. Sedengan bengesepo setong seduluran lawan ni Ibnu Anyar sareng tabetah. Satu gula bi ni ke satu saudara. Setereh. Alhamdulillah. Terus lanjut. Abang saya lanjut aja mereka pir. Aja sakin apa kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Angken paneka kiyo tunya otobot bumi paneka rame kalaban apa bu? Ada cerita yang rame kalaban Amalat asolawat barak temur lauk dojah mur dojah satu jaman makin kunjek kalaban pembacaan solawat nega mon nengi bumi menangi happy jaipon segala rame kalaban apa mon laila lebat tak busan gula sengabas bila pon misam ate bula cepungana bagus pami sama berpekus pakentokna ngereng nyateren kiai ngereng panjenengan jauh ki langsung ngereng kula kunjama nek kunjama pakona nyanyi jai pon segala ki ngereng doa me cecer kiai ki bagule deki. Macam banyak sekali. Cek raja nak bagi ke gula boleh kiai. Malah lupa kan Malaysia. Torena gula oncang buat bila kiai.
pada pakai sampang. Malenai daun cuken inga olah kata. Begulero kelemi compok nikah. Ke Wahyudi tak kesokan. Pebini Nabi gule. Doa Kiai. Selamat Kiai. Tak mangkirin tangan sampai berjumpa lagi. Doa. Tertak hajat. Setejah mantare bareng natak hajat. Waalaikumsalam. Ya tua apa nengko kana jelas kalaka kapi ndala. Ya tua ka alem na jo. Kagantangan na. Wah, marah. Karo aja wah timur barat ngirit ngagar. Enja marah siapa ya? Se nyari butuh sebah takrebe ngajri ya. Subhanallah makmun kak ropah nga angling dharma mak nga gerandong menrik. Mengandung jak gila ada ya kena mi RMB kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kulebi panjenengan sedaja gela sareng Kiai Wahyudi pakon apa? Tidak saya tahu sekali. Nah, mun maca sholawat pakon buruh. Pakon paho syok. Paho syok le lebih panjenengan saja. Panika para rabu nika kong langkong masjid. Cai pun gele le panika senga si nomor setong na panajan. Mara kana ngebes kangko kana tak lebe coba ingat dia kana. Orang sila mau dia roti na lecak kilo ko abos lo ko ya bos molo. Allahumma shalli ala Muhammad. Izin na raja orang ngebas kapi kok ngabas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ai ngebas boleh. Pakondar maju, pakondar mah. Amo lot. Ya kong langkong nekaro ni tanggal 12 siri beriin karo amolot ring kanjeng amolot ka kama ke masjid ke musala boleh nyambin apa koduk ya boleh koduk benyamplong saiki begini ka amolot banyak seroce mangken banika Roci darma, abu gumelaku sentar ke pasar. Anu napa? Beli ajam apa? Ajam menol surau joh karo. Datang pasar sampeli. Bila pun mereka sampeli ternyata saya kiba ke masjid Lembang ngaban sokon. Roce tak roce? Tak lah iya. Semang kada ke masjidnya bi ke lampok pau ke dungdung pamolin apa hanya bi apel benanggur aja dia bani amolot jadi amorop pating la maca solawat mata hoso sepolan bedelanas ban monteng ban tompeng pas sambi ngabes ketompeng ya Nabi salam alaik ya gelak lah panika panapa mundut gembang yang tak asli ni kan asli na Banten ni kayo tak asli tak asli lah panika anapa bolan engki panika bolan na ulang dukaleh mun ulang dukaleh biasa nah tak asli padan ban motor coba ulang motoran berarti taas gembang ulang pak gembengan taas asli gunung gunungan
Nah, telur. Siapa je pada ngocak lor telur ah. Anja tak asli kena di macam tak tedas. Semulain lambak jenis teka yermen pak kun pa tak lem tedas pak. Tukang syuting wak dah posang lah. Tina mata kun kok meloleh pa posang. Ya, pas sebab nomor 2 engkau kena. Apa saya bahas dia? Allahumma shalli ala Muhammad. Asolawat ho. Apa napa karena para rabu khusuk lah kalau ampun isinggung sareng Allah Subhanahu wa taala ni dalam Al-Qur'an. Engki banika qad aflahal mu'minun, ontong ongku orang se mukmin, wasira orang se mukmin se ontong alladzina hum fi salatihim khashi'un, silamun apa jang khusuk. Akan gelak gelan nerosaki de pun ke wahyudi mun apa jang khusuk lah banika. Bahkan menabi apa jang tak khusuk lah banika para rabu beniau de kenceran malah seksa bekal jala. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bekal celaka orang siapa jeung silamun beujeng in mainan beujeng ada bani karo tak karuan beujeng ada bani kalau pada ka Allah. Masa ning 2 rakaat salat subuh mak bisa kelupain Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangoca engkau oleh berapa rakaat lah ya. Ajari dia raja otang. Keren kau ni cepo ojen. Apa jang masa kuning 2 rakaat bisa kelupain. Makmun mitong pese puluhan juta pas tak telepet sekali. Kita bengki. Kita bengki. Dari makhosok fokus. Fokus dah ke Allah. Allahu akbar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku dan hidup matiku hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Lepas ni kabar Arabu sebutan kaulah sangat amul jaaki tutini ka hoso paham ki pagi saya kocak hoso bani syarat ngirat melolo karo saya kocak hoso ba usul wow buah subhanallah usul buat subhanallah usul lah kini ka bani hosok kini ka was biasana lamun abojeng lah nyaman usul ka arwah tak anang nengi jeding ka aro nyaman awai ka arwah cela padang nengi jeding lah apa ni kalau tadak mancon aja lah tadak mancon cek kah sepaski pedok nikah nawai Kini kayak cokok setan, encak epon kitab murukil umbudiyah kitab bidaya, kasak lembaran nomor 4, baca Latin. Setokang mawas-wasan orang ngalaudu ben orang adus, arten si mawas-wasan setan si mawas-wasan saja kejeding, engke panikanya nyaman walhan. Cerah? Walhan tadi sampean deki mun apa jangan sobu, debak kejeding pah beda orang, ngambian pah ngocak walhan ban ya. Wah. Wala apa tepak kamatuan pah patok dicanteng ah. Anja tak kalah kok. Nyaki saya gede. Kacian dia lo. Wa sallallahu Muhammad. Lepas nikah salat. Salat fakhusu. Cak epon epakon ngabes degan apa tempat pesujudan. Allahu akbar. Ba, coba gula ban sambian. Bedekan dan lebat, lerek pe. Doreng apa jangan ngaki ni. Benikun sambian yo, tak agula padah, padah.
setong waktu gula tandi kelampi anyar onjengan perak perak babi santri le bani kabi santri le bani kayak sahur duhur sah bener mabon cemor bila pone cemor le bani kagula bajang apa pas ojon le bani karo se benda di dalam ate bani Allah kan napa kelampi aduh kau degi ndera kau jangan kelampi cet kun setong si anyar wa isasah arwah tak kira kering jerwah Allahu Akbar Sami Allahu liman hamida je apa deki sayangku yang ko pada tekambian medikun gula pada ki pak ki letak hosok tak kira hosok tina ngelak sakuat gulaban sambian munin de'eh hosokon kanjeng Nabi coba olah tinin nenek ketak lepas ni kesampai ngalkal do lepas ni kesampai eperang keluar dek ni kak kedarin hosokon kanjeng Nabi setiap asolat mesti kanjeng Nabi molar lepas ni kak gulaban sambian suruh hosok cak sampai kanjeng Nabi Sayyidina Ali para Rabu pak berapa solat ijabok pasar betesa tembus ke di bebe tak aku liba ni pak kadirin hoson Sayyidina Ali betul cak sampai Sayyidina Ali Sayyidina Hasan kelima katonon para Rabu Allahu Akbar tak apa ngerasa aja katonon para romo le pak nikah ngelok assalamualaikum warahmatullahi pak langsung ada bu berapa ya kok roman lah tidak sekali kok mana mon gulaban sambian dah tak usah katonon ya lok binin bayi lah tak kosok cak tulian cak kancap bini ya cak seram lah tak kosok karo mangkon di bini deh apa mun jaga marina bojong ya tak lagi regi padahal yo kaasak nyari aki nabagana sambian jotat ketat napar nagaluh thank apa ka arwah tak usah kikirin mololoh ka arwah saya pikir jet ampian gini mu ana tak kok tak agluwing segi melihat betul pon keli pon beki seorang sapar molot rasa mandiwal mandi lahir recip tak langki jago ribet in petok seket meledin bini panika sakotak ya Allah paposa masak beda bungo beda gijet yo Engki pas berdewa ingat kunteng kak rawah, enjak mak berdaya ingat kunteng. Tilai pada ni kayak sahabat kak bulu kecap ni tas apa? Si pah ajalir pada atas aku lu. Man bulenya menansi kak sayu penguk ngangkui sedek ni kak tas. Tempeng bi ngangkui bulu kecap pasangan. Mon bulu keja pasangan seret sahabat ting lagi menumpak sepeda kan pah ngantol salaja napah bak kebeen dah selebur lah pani kawak mon orang bini lah pani kawak subhanallah ting la ampon lestari abede le pani kapas alipan lipan sambil aku tisu ampian coba ngabasaki coba terima hadap nikah mari kini pas ngangkui kodung alamar sanda saya kata hijab modern lah eket kada mari eket kodung selancengan sabar dong ngelaki kodung boleh selancengan boleh sabok boleh ayo leng bah kale air bah beri cerum pentol bah beri ebros pada bana motor lagi
Kini kan kita cokop. Ada orang makin ingat lagi petetan macam telur di atas. Ratin tak ratin? Ratin. Pah keluar. Lah tak bisa toleh ben-ben nak bang. Siapa bi tetangga nah? Dak mayo. Jawab dak gara. Cina tak bisa kekep dak gara. Anu apa dak bara? Antara lalagat. Lalabat dak majriyah kon sakokoh. Kita peratin Pak. Paratin tore bini gula bi panjenengan saja. Napa kunat gula bi panjenengan saja malah tak litolian kau ring bini lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus Allah ambu malam lah. Koranggi. Asolah, boleh kasi gila ingki meni kesengak bejengah. Bejengah. Dadi mun laken Pak para panah bejeng jak kok takok. Tulian. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor dua. Wasiat dari kanjeng Nabi saya paling akhir. Mangkanlah paneka kanjeng Nabi mareh kinikah setelok setiga kalimat dah paneka para Rabu. Langsung saya ke kanjeng Nabi paneka. Nomor setong as-salat saya ngak bojengah pahosok cai pun segala pahosok nikah. Nomor dua Anissa saya ngak nih biniin cok sampai tina cok sampai tak yajerin dak akhlak cok sampai rot mana mari mau ri pajolan mari isa jalan ke bi tibi anda bani ke bahaya tak bahaya makin cek bahaya nah anapa orang bini Anissa almar'atu imadul bilad orang bini lah pani kacang kena nakara idza saluhal bilad moni binin rosak nakara nah noro istru ka bani kasenga orang bini atau putra binin sambian coba julun pamunduk Pamanduk tebun kisatar ka ruang iya mon jalan alobang paling pun tidak karena benar sepeda ban erim tapi mon lobang jalan mangantolan ka besabe macam engki kan tak langki Pak napa boleh seman mangkin ampun tak sami sareng seman lambe cuman lambe kana ampun bahaya para Rabu. Orang lambak mau namain apa acara ni kan aja cek melarat dah usano les ketulubang. Engki kan? Ting lemare etoles lah panika benipah langsung ibaki kan nik biniin. Dak remah. Usah nyari bu embuan sekening parca. Mon bu anak kering tak asa minggu suara tak depak. Walah pengalaman sakil aja deh. Mun mangkin para Rabu subhanallah mah boleh ki beri tengah malam ngetik Pak nang WA. I love you dah ya. Jawab Pak, you love me. Bahaya tak bahaya? Mun lamba para Rabu ngabes awrat orang bini le panika Pak melarat. Ada remah usahanya resomor. Karena mun orang lamba le panika biasa na le panika mandi nang mandi neng somor laki ancukan mandi neng somor selebur laki anmun mandi neng somor osa ngampet ada remah engke panika mangkat depak kakasa parade pakai somor sarung apa sabar kata sudah nikah mereka nikah ada remah jarang osa ngampet cara ada remah kepek puru bisa dah panika ngampet aing ban jangan nontai kepek le paneka bisa kesalaja eta ku ibargemah tapi salebur ting le kepek ya bas diada tada keng ya bas dibudi bae ngaupin ipin orang bini biasa lambak le paneka mandi nenek ka ambai so
somor keng mon bededeng andeng melarat nih kesenga besebuki ke orang bini. Osa ongke kapungkan pao burung ngenalin kabuki ke orang bini. Betul? Ani kemelarat cuman lamba aurat orang bini abamon mangken Pak. Mon pulsana beda, data na beda. Paket na beda. Mon pasta kalero ngetik Pak. Beni kun bukik kasi badak. Sejauh aja na boleh bilang pun apa seleng telpon karo basi papadang. Hehe, dek nih kan lem semalam. Jangan dipaten. Ya. Iya marah tak paten nah. Kau padang karo muana Pak. Mua pada muana. Engki mungkin muana saya papadang mun leerah. Engki mungkin leerah saya papadang. Mana? Pesta kiamat ah. Justru kebening ke kiamat. Mangkan lah saya nggak ibu. Ibu engkaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Tinggi. Ibu nih kan. Mau nepak. Kamu berdepak ngandung. Mengandung pun sebetulnya. Tapi jauh panika mangkan mun ke anak lah panika. Embuk panika doa sekalian langsung terima lah panika. Biar kau iri hijabin. Tidak hijab. Tidak deng andeng lah panika. Kayak mau nepak setelah mantia usah telok kaleh. Usah ulang telok kaleh. Anak apa? Polan saya ngandung. Embuk. Ngandung. Makeluar. Cetak. Apa? Maka dalam jet. Apa berapa nih Pak? Haram berapa anak antelok tengah malam kita tedung. Berapa nih Kak? Ngocak ke sidak ngodan. Saya sekolah SD laku maratuli tedung. Tedung lah. Setuaan kare. Tedung malam amin cos melolong. Setelah kol 11. Marah masuk. Tedung. Sewa tuaan amin ska. Baan lagu aku lihat Tedung tulis. Tedung pun. Lah ni kita aman ni ke embuk pa ni ka. Mata aman. Apaan ni yang pergi hamdarahaman. Tak kita tedung Pak. Ki mangken ni ka agel lah pa ni ka pulan na pengajian. Coba ada ki. Tindak baka compoan. Mikirin rakoraan, sasaan atau pompo. Ki kan. Angki justru ka menika ibu lah pa ni ka jadlah karbera. Impian membantu ki Pak ki. Membantu sampean. Tidak pembanyaknya borah dekat orang bini. Allahumma sholli ala Muhammad. Seterakhir karena Nabi pahe pasetong segala garo bah gula mololos umpamna 2 jam. 2 jam tingul ngala sene sakone bae. Seterakhir yang menika ummati umat gula tak langkong cek pacar kalacer raki umat gula cai pon kanjeng Nabi sete pas ummati sete bah kanjeng Nabi saya nggak umat gula cek pacar kalacer raki cek pak atokar raki cek sampai doa panika tak aman ani keumatan Nabi Muhammad tetangga jumpa kusan kibu ki iya jodong kadong tak lem nama bener sepolana andi geleng kabenta pahe tuting apa yade arah apa yade arah yang kui kapi geleng yang kui kapi arah apa tak yang kui kapi Pak ngoda arwah mitasi teka ala tongar sapi anak apa mak pasla ka orang tak engki kan engki na engki buah lah nyebi motor arwah tak asoki ngeredit tak ala ngeredit sini ngejar bejar na TV engki na engki
Gimana apa bro kata tangkel malau kuat meli kulkas mado. Jadi saya mikir. Tunya noreng saya kebera. Terselamat amin Allahumma. Matemor kuat akabai Roma tingkat. Ma bere na tingkat. 400 ke atas. Apa? Madaja kuat mele motor. Malau datengin motor ambulan. Ngeblak. Tegi. Mabara kuat mele tanah. Matemor ngale tanah mate. Mon soki, mon urusan kasokian, mon urusan tunya, saya ngajak ngabas ke atas. Anapa? Mate jeng mancing. Keng mon ilmu, ya toren, mon ilmu ngabas ke atas. Baan mata alim ngarte, kata kerep karena mata alim tao. Wah, anan mabara, anan mabara, salah ngening tao ladan melolo. Awala patuhol korib la tao, taklim belum talim la tao. Baan tao apa? Bisa mo ningakin ni kamu tunya mpon you. Anapa? Karena tunya depan ni kesenan tuaki Allah. Orang alako tapati alako. Tapi pangkat soki, pakun soki. Betul orang alako mulolo. Mulai lambo, alako mulolo. Malah siang malam tak mulai depan ni. Keng patak lem soki. Mabere atau keng ajam nengi beli. Sema temor atau keng ajam juga nengi beli. Rezeki tak pada. Sema bere kuat mele sepeda. Sema temor ajual sepeda. Jadi mon urusan tunya cak ngabas kaat. Kingkun ngain, saya sesoki, jak bang sombong, sesoki, jak bang sombong. Anapa? Saya nih akhirat dah benda kabita nemu bagian. Siapa ni saya miskin, saya tak usah dah benda kenapa? Tak usah susah, tak usah susah. Siraon neng kuburan pagi ipasoki sareng Allah. Amin Allahumma. Terus soki. Buka aingah. Ijo segi ya. Alako. Keng mendik gue dah serius. Bukti nala ampun nyata. Nyata. Bukti nala ampun nyata. Ada orang memontoroso kia. Entan benih alako. Kalau aku nabantan you. Ongguan Syekh Jalaluddin Suyuti Adabu dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 sahih 400 sabitek 5 sampai nikah debuna mangqara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin quri'a fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ikamaro mana orang Islam seenang ke akimolatan maca selawat pahoso ingat segala mulala badika illa rafa'allahu taala al-qahtah. Maka nomor setong hasiyatah munamolot illa rafa'allahu ta'ala al-qahtah bekal epa ontur bekal tak epa misken bekal tak epa pakir amin dan amolot beni amin amah anapa mak pas tak epa pakir boh cek Rasulullah panika para Arabu cek Rasulullah lah panika tasyakurin malah Syekh Ma'ruf Al-Qarahi Adabu dah budak siapa nikah? Mangkoro amaulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukatin fitatan kanat au zahaban. Pas Nabi saos orang si amaulat, pas baca solawat, pas epahoso, pas beda pesena. Ayah, pese 2.000 atau boleh 5.000 kak robu. Pese 2.000 atau boleh 5.000 beda ya deun, pas sorop aki atau tak sorop aki. Taigi wa khalatatil kadarahim ma'ad darahim ukhra pas pese molot la panikah pas epapolong ban pese selain isabak ni dompet o tabe isabak ni dalam kotak dalam kotak waqa'at fihal barakatuh mesti ete penin keberkatan wala yaftakiru sahibuha bentak bekal fakir orang seandi pese molot la panikah wala tafrahu yaduhu bi barakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban barakana pembacaan selawat kalaban barakana zikra maulidir rasul sa'amalat
Maka apa nih kata bekal kosong tanah dari PC kok. Alhamdulillah. Tapi kau ralak kau le. Ambo jangan. Pasti ala aku sebulan nanti PC molot 2.000-5.000 kini. Mati kereng. Ada orang kasak bisa nyumpet pak. Namong bisa nyumpet dek kalongker. Teti si asal oleh 10 juta oleh teluare elang pon. Longkeran. Elolon bi longkeran. Ala ko boleh. Oleh sa minggu sobung pon. Kaberkat na sobung. Lah kalaban sebab solawat kini ka bararabu. Pese solawat kini ka. Pese modot da panika. Pas etotok longkeran karo bah. Bisa bah long molong. Baik paringin andi keberkatan. Pon sama nikah dari beton kaulah. Kalau ada kaca yang pecah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam in the name of Allah, the Makerful, the Confucian, just for you my friend, goodbye. Oh iya doa tadi. Hai kok tak tahu balik tahu ki Bu. Sikit buru karo oning sampean. Nah apa artinya? Ada. Tore pakona doa kah? Pakona doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu billahi min ahli nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada ya alim ya syahid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bi fadlika amman siwak wa bi halalika an haramik ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadi hajatina bi anwa'il khairat bi hifdika ala jami'i khalqika ya qariban ghaira ba'idin antina jami'a ma sa'alnaka wa zidna min fadlikal wasi'ina ilaika raqibun wa anta dzu fadlin nadim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.